Assalamualaikum подписчиклар, башланган хайыр болсын достар. Рекламаға Nexia 300 келіп тұрды. Балон көсек, балон таза балалар қойылған. Автомат биржевый салон достар. Етібар етіңлар. Кім биржевый салон аламан дей берген болса, шуларға жіберіп қойыңлар. Қанша тұрды? 77 км тұрды. Az жүрген машин кімге керек болса достар, хабарлашасыздар. Bunun işleri çok kısa sürede yapıyoruz. Автомат коробка. Kapılarım açılmadı. 77 bin açılmıyor dostlar. Metan gazları var. Hemen şahitleri var dostlar. Şumkusan var mı diyeyim ben? Polni şumken dostlar. Birjivinin üstüne birjivi nelerim koygan eken ben. Çexol poliklarım zor sasınadan deyip storstabam koygan eken dostlar. Neler uyda turpa? Бар eken dostlar. Uyda turgan eken. Beremiz deydi. Nelerim var eken metan gazları. Beri sastanıyor, zor sastanıyor. Bizim radyoy balılar turgan eken. Bagası 80 milyon so'm deydi. Qaytlama kelishlar de, qatqon baqa emas do'stlar. Telefonlar aytver. 97 358 2090 2090 raqamga telefon etsa qiziq qiladi. Nexia 3 olaman deb yurgan, shuni yuborib qo'yinglar do'stlar. Egadan kelib turibdi, kelishib qoldi, olaverasizlar. Barterga o'zim hisoblab olaman do'stlar. Barter mashinangiz bo'lsa, Nexia bo'lsin, Nexia 1 bo'lsin, o'zim hisoblab olib turib, bu yoqqa naqd pul berib, kelishib netamiz. Qanday kredit chiqarib beramiz do'stlar. Telefon öylese dostlar. Qolgan ma'lumotni telefon orqali olsangiz bo'ladi do'stlar. Zo'r sostoyniya, oppoq svet. Mana ko'rinishlar. Shokolad bo'lib turibdi do'stlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Shu yerda videoni yaklaymiz. Kim kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lasizlar. Like bosishni unutmanglar do'stlar.